megalayapost.news. Nadu kisteng senyam beladon kajing penibor pedengit kot ke Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association MCTODA bat kibor pulin ke belawan raru ikajing syakem Moslanda Marngar Presiden ke MCTODA lembar kiwi kinung yalam ketika kenhun Henry hadu mentaga sengi kajing ki kitrai benongnya kali kibadon hakashatri jong ke MCTODA kidang penlongnya kajing ki bajajai hadu mentaga sengi maurun keneng East Khasi Hills bat kibayang scam klem ki wat habawan uslam bat pedeng kajing krian. Komen syukudaw hang ni baka jingaki da kitrai banong nyatrong kadai baki dawa ban kentiw ya kebaikit ya kidaw bilan bat klingka kibami na kikar khanapan mi daw bilan kibadan ha East Jantia Hills District ha kabakador kabaki dawa na kikar khanapan mi daw bilan kalong baki day bansiyo ha kador kabakandai tingka ha kas kilometer. Haka jingaki kabam tagasngi kasur kabalami na kitrai banong nya akali kibadan ha kasyatri ke MCTODA kalong baki dawa na kasorkar bakan pelat no yoba Moslandar Marngar Presiden ke MCTODA nang buun lawan pensyai halor kimat jing dawang bat bandon ke jingi keren bat kasorkar katakat kum balakren daw ba moonlight pertu Presiden ke MCTODA Riboy. Ladon ngani gemti ladu badon ngani gasing ngiyok jing yarap yagi war hayung hasem yagi long ye ba long mi kiba kitia yagi kon giktile ngiyok jing yarap cibun ladu ba em ngani ga MC tuda sentral yang kebadi yang i kini ginong yalam yang i wa ya luti ya i Mungkin pinam syak tak bani yat company bakit klingkal bakit dawilat hadu bakin da pelaj bikin yalam ning no ngi kuwa ya ka hokte ngi ai bagador ngi kuwa ki badon ki ba M5 ngi kuwa ya kate gadol ba biang ngi ai gador badit tang sna kali lo ndap sna kali ne pedap haying hasem ne pedap sino ladam ai ki ya gador ba biang iba kuwa kem gi membar yang ga MC to dah kami akan ni yalum piang ni menta yalum menta ai bi strike kumno bi khang kali ne pi kwa dawa kumno ngi kuwa dawa ya ka hokte ngi kuwa dawa ya ka hok te i do ya ka klingkar hi wo ya ki kari kit simen wat ya ki kari kam tu kam ni ngi ya la ka ya bet em jing putut don tang ki kali company sudah em namar bagi don ki kulit yang ba mi huriura menen sisi ba ki kulit kiwan pahara kita kali bagi oh ni one scott ya ki kali company kali company kita oh dari kali company tip ba phak ki sarkar ne ke itu bawan kulit ini ba sei bom menin step menin kapor khadat bajesan tarik kumgi membar yang ga MC tu dah ingi dan lang angkat baik kumba ladu ke strike baik di ke bajai ladu ke arfonnya tarik haduk mende ngidon kan no tarik ndriun tarik ngidon baik dak jai ngi pulit ngi mawan wan rangkat baik ngi yal thai bom hang ni ladu tu ko sing tarik san tarik haduk kan ni ke step san ndru tarik te ngimtip ke sorkar ne bapak ngilong strike baik dak jai daga jingjir sor mesin yang membar ke MC tu dah terkerpat jur ya ke sarkar ba em hame kita snab ha pelaj ya gitu ki presiden yang i kinong yalam yang i waman kam ke be upa waya yalam ti ya i girit kiria ki waduk waya yalam ti wa pedak ya ki kon ya ki kri hayung asem kam jo ya ki para marjan marper yagi membar yang iwara ini lah iladam em unang yalam impoi cinu snabha ki sarkar wa em hame pelai yo presiden yang i yo ye wan ra ya katege roy ke par kenu ke kwai wa ke jing kwa yang i pai ba di nong ki mela ka Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association ni wan hang ni ban pensai ya ki katu kan ni ki jing dua jongi habede bat ki jing yiki ki bal pelong hang ni ha mau orang keneng te hadin ki jing ye kendu jongi ye ki ni ki cement company ki ye ki company ki bapen mi ya cement bat uplingkar nang te na po alum snong East Jantia Hill hadin ki jing ye kendu ye ki ngilapan ya bangin ye kit ya utei Umar ubami kum usimen bat uplingkar na ki factory jongi bat hadin bangilai keren berarti
ni ong lada ngiyok ban kit yau tei ya umar na ki factory jongki ni dawa bakin ai yang ni da kador ka khandai tangka 1 kilometer bat kani kador ka bangi dawa kadai kador kabala approve hi da ka sarkar jilla jongi ha ka nriu tarik ubnai wa ar Februari ar hajar arho te kini ki jingdua ki bangi lai kren bat ki simen kita ki simen company bat nakaliang jongki kimla ban kular bakin ai kini ki jingdawa jongi habai dei bat kit ka ba ka bat kador kamur bat ngila pun sngoru yaki lada ki jakakit jongpi ki don sakiwe ki benta jong gajalla ki ba ki surok ki 4 biang tengi labu yaki lai teli ki dor ki surok ka babha ki bong black topping road kador ke bangi dawa kalong khandai tangka 1 kilometer bat ka gravel road ka balong ki surok ki bala siang mauria ni dawa sipho tangka 1 kilometer bat ki surok ki badang long surok syra andaleng surok khando kata ni dawa ki dai ban ai yang ni khat ar tangka 1 kilometer bat nakaliang jongi kum ka usion menta klaim unong yelam ngimla ban pensai susu habai dei bat ki isu ki bangi sim bandawa na kita ki company bat lada ke government lane ke sarkar me khalia kadang kwa susu bangin pensai halor kimat ki jura jong association ngakarpat rit ya ke sarkar bakin snobha ban pelaj wa ki nong yelam jongi bat bangin wanru kwa ru ban ai ke kti kemon ke kti kediang bat ngin ye kren bat pi leng ba ke jingdon jong presiden khanang ba nginang pensai susu habai dei bat ki jingdawa jongi ban kit ya kimar kimata ki bami nang tei na ki factory cement ki bodon ha is jantia hill namar pi ngingim kwa ban ni kanu law and order problem namar ngi claim yaki persya ya ke sarkar lene ya ke district administration lene ya ke police Henry ngi ki persya tang ya ki cement company ki bapen mi ya usimen bat yo klingkar bat balai ka ngisim ya kani ka senjam ru pitip hi bangila ya kenduk ya ki arsin arwat haka jingdon lang jong u DC jong ke is jantia hill Henry ngim poi chano ngim ban sepat khanang bakin respon yangi bakin jubab ngim ban se ban sim da kani ka senjam ti kumut mentah kilong ke jingkwa ai kena pi dong kamban pelak saya presiden hot khanang bangin pensai susu ki ai ke jing dawa jong ni namar ngai i ya ki statement ke bami na kaliang home minister bat transport minister ni i ba ka khamlong kelan te khanang ba bakin yo ya ke jing syai ke batikna ni kerpat ya ke sarkar bakin pelak swa ya ki nong ilam jongi khanang bakan syai bangin poi lada ki khot yang i sakamit jong jing yakran lada kim pelak ngim ban se kat bangi lada kim pelak ya ki nong ilam jongi ngim ban se ban hap yaj ba ya ke sraj kat baki company simen kim 4 ai yang i ya ke jing dawa jongi kita kidai mat ki jongi Meghalaya Post.news